e iloa le tangata poto I lana amio ma na galuega fai. Le aufi ai. O le poto le o se mea tāua. Le se mea le tangata a o le mea mai le tua. O le poto foi e paia. E mamalu le poto a wai paia ma mamalu le tua lena to mai le poto. O le poto foi e amata lava I le tua. Ia matoe tawalunga mawhai u I le tua. Mai tala o le poto. Mai e iloa le tangata poto. I lana amio maana ngā luenga whai. O le tangata e matau I le tua, mai o le tangata poto lea. Mai o le tangata e ino I le leanga. E tau mamau ese ma le wha maulunga ma le loto fete. O le tangata mai e tau tala I le ngangano le alofa ma le wha mauni. E anga maluma loto maulano lo le soifua. Mai le te savadia le alo le amio tonu. A tonu le mafuanga leno mai ele tu stala fa toto. E sili mamau na le poto la lea. Ba fai o le poto uma le tau au fia uma me ile to lau atu. E sili la le poto lea. I loo le auro. My children, my youth, especially our community. We're talking today about the subject of wisdom. The wisdom that was erected from the heart of God and that was bestowed upon man. It starts and ends with God. But I'd like to elaborate just a little bit on one of the teachings that the book of Proverbs emphasizes on the subject of wisdom. It teaches us to live according to our means. Le nganga o justale ia vemalu ita o le poto. O le poto ia iloa o le taola fitunai. I mea o yo tātou rimba. Ia talia ma whaamalia ina I tātou I mea o iai. I loo le whaana nau maa ngā salatu o tā loto I le tūlanga I le o ai se malos. We need to live according to our means. That's why God draws upon us knowledge. So we may understand that concept. We need to live according to our means. Yeah, it's fine for us to dream big. That's good. But remember that we need to live in the present in order to reach our destination. We need to change our outlook on what we have. We need to value and appreciate what we have as well as our surroundings. And make it possible for us to utilize them to their capacities. For us to be creative, be open-minded, as well as taking into consideration our surroundings.